stiču moć. Dete to posmatra i kaže, ja hoću da budem moćan. Deca se programiraju za okultne rituale kroz crtane filmove, igre i priče koje gledaju na televiziji. Sve to deluje neškodljivo i zabavno i uzbudljivo. Igre kao što su Tamnice i zmajevi uključuju prave okultne radnje u samu igru, gde se od vas traži da postanete okultna ličnost koja ima moć. Verovali ili ne, čarolije možete naučiti iz igre Tamnice i zmajevi. Deci ih uče iz ploče za primanje poruka od duhova. Intervjuisao sam decu koja su se igrala tom pločom i ona ih je bukvalno naučila kako da nacrtaju zvezdu petokraku i kako da sastave čaroliju za zaštitu. Ploča nam je rekla da nacrtamo pentagram. Morali smo da pevamo određen napev i da upalimo 2 crne sveće. Ponekada deca koja su se igrala sa pločom za prizivanje duhova su verovala da je to zabava, ali nisu mogla da spavaju, imala su noćne more i njihovi životi su se potpuno promenili zbog nečega što su oni smatrali nevinim i neškodljivim. Ploča za prizivanje duhova nam nije bila dovoljna. Onda smo počeli sa tamjanom, napicima i sličnim. Otišao sam u biblioteku i tražio knjige o okultnom, misleći da ću naći par knjiga, ali bila je tu cela nova polica o crnoj magiji, vešticama i svim aspektima okultnog. Dok sam gledao, naišao sam na Lucifera. Nisam znao ko je Lucifer jer nisam bio odgojen kao hrišćanin, ali i tamo je pisalo: ako ovu molitvu izgovaraš mesec dana, dobit ćeš sve što poželiš, pa i više. Satanizam vam daje osjećaj moći nad sopstvenim životom. Naravno, to je vrhunska zabluda, jer vi u stvari potpuno prepuštate kontrolu nad svojim životom bolesnom, briljantnom psihopati, samom Sotoni. Njima je vrlo izazovno da se uhvate za ta obećanja, ali nažalost Sotona je veliki lažov. On vara ove mlade ljude, a mene to veoma brine. Njih varaju, zaluđuju i na kraju će umreti. A za mnoge od njih će to biti zato što su u jednom trenutku bili uključeni u okultno i oni umiru jer ne mogu da se suoče sa činjenicom da obećanja nisu održana. Satanski rituali su obavijeni tajnovitošću. Novi članovi često imaju vezane oči kada ih vode na mesta za rituale ili su drogirani, tako da je eliminisano njihovo sećanje na krv i želja da se odupru. Oči su mi bile vezane i uvedena sam u hram. Unutra sam, u najmanju ruku, bila zaprepašćena. Tu je bilo 400 i više ljudi. Stajali su i obožavali đavola. Po zidovima su bile slike Sotone, polu čoveka, polu životinje. Tu je bio oltar, a na oltaru su bile čaše i noževi. Glavni satanista je seo na presto. Nosio je plašt i kapuljaču. Oko njega u polukrugu je stajalo 13 sveštenika i sveštenica. Naravno, kažu vam da nikome ništa ne pričate. Sve se odvijalo u tajnosti i nije ni čudo što niko nije znao šta se unutra događalo. U satanizmu seks se ne koristi samo da bi se privukli novi članovi. U kontekstu rituala smatra se da je seks važan metod da se dođe do moći. U seksualni ritual može da se uključi dete, tinejdžer ili neko iz grupe, voljno ili protiv svoje volje. Morate imati odnos sa glavnim sveštenikom i biti posvećeni. Pošto vas je glavni sveštenik imao, onda to može bilo ko. Jedan od najvećih rituala u kojem sam učestvovao bio je ritual venčanja. Ja i moja devojka smo morali da se venčamo. Bilo je traženo da muškarac i žena koji treba da se venčaju spavaju sa ostalima iz grupe. Žena koja je trebalo da se uda za mene bi spavala sa muškarcima, a ja bih spavao sa svim devojkama. Bacchus je rimski bog vina.
On je također bog ludila i mahnitosti. Imali smo bahanalije, što je trebalo da budu orgije, ali tada smo imali i gosta, jednog mladog momka. Energija koja je odatle crpljena, korišćena je da izludi sve naše neprijatelje. Seks je u velikoj meri svet za one koji se bave magijom. I veoma je moćan. A to je i jedna od najprirodnijih stvari na svetu. U ritualnom kontekstu on ne gubi svoju prirodnost. Sara, jedna sveštenica i ja, morale smo da izvodimo lezbijski ples pred Markom. Bilo je dosta toga. Uvijek nam je trebala hrabrost da to izvodimo pred Markom. Bilo je to kao da smo zabavljale Boga. U satanizmu sadomazohizam je javna stvar. Rade se svakakva mučenja da bi se dobila moć. Sada vidimo sadomazohistički oblik satanizma. Oni sakate sami sebe ili sadistički koriste nekog drugog člana sotonskog zaveta radi ličnog zadovoljenja. Dečiji crteži pokazuju kako su bila primorana da učestvuju u užasnim satanskim ritualima, koji obuhvataju žrtvovanje životinja i ljudi. Ponekad se čak terana da jedu sirovo meso i piju krv. Izveštaji koji slamaju srce opisuju kako su deca namerno zatvarana u kaveze ili grobove i po nekoliko sati. Ponekada čak i sa zmijama. Po njima su vršili nuždu, sodomisali i silovali ih, odrasli u satanskim ceremonijama. Ponekada su odrasli nosili odeću sličnu hrišćanskim sveštenicima i izvodili rituale u hrišćanskim crkvama, ne samo da bi se podsmevali Bogu, već i da bi strahom naterali decu da napuste svoju veru u biblijsko hrišćanstvo. Danas se sve više slučajeva otkriva u međunarodnoj vezi između dečje pornografije i satanizma. Jedna stvar koja se stalno javlja kod ritualne zloupotrebe dece jeste da postoji metod indoktrinacije, da to dete postane član grupe. Ako mogu ritualno da zloupotrebe decu, ako mogu nekako seksualno da zloupotrebe decu ili urade bilo šta da unište nevinost deteta, njegovo poverenje ili divljenje prema svetu, oni će to učiniti. Satanizam postoji u ovoj zemlji kao što postoji i drugde. Zastrašujuće je zao. Radi se o ubijanju, zloupotrebi dece, seksualnom zlostavljanju. To nije šala i mora se ozbiljno shvatiti i pozabaviti se njime. Najtragičnija priča koju sam čuo jeste kada dete ispriča ljudima šta se događa, a odrasli kažu, ne budi glup, to se ne događa u ovoj zemlji. Problem na koji nailazimo jeste da zvaničnici i javne organizacije ne žele da priznaju da se to dešava. Da li je sudski sistem sposoban da se nosi sa ovom vrstom filozofije? Da li oni veruju u satanizam? Ljudi se samo smeju tome. Jedan od važnih rituala u satanizmu jeste crna misa. To je parodija katoličke mise gde se tekst izgovara naopačke. U satanizmu imate rituale koji su prvenstveno smišljeni da bi namerno ismevali Boga. Recimo, posvetili bismo hostiju za sveti obred, a onda bismo gazili po njoj ili mokrili i slično, verujući da na taj način nanosimo štetu Bogu. Ja sam bila oltar, što je značilo da sam gola, raširenih ruku, ležala na niskoj klupi. U svakoj ruci sam imala po sveću. Jedna sveštenica je morala da mokri u kofu. To je korišćeno za natapanje pokrova. Imali smo krstiće u krugovima i to smo koristili za sveti obred. Stavljan mi je u, kako da kažem, pred kamerama, a onda na usne. Tako je blagosiljen. Zatim je poprskan mokraćom i baca na zemlju. Svi su morali da ga gaze.